Ralph a vendu drogue. Ok, il dit Ralph a vendu drogue. Et puis Ralph a lavé cob qui est illégal. L'autre bon, consul général et Mexique qui était République Dominicaine là, à toute sécurité, monsieur, en connexion fait n'importe 10 ans ou 12 ans, et comme ça, dans la République Dominicaine, monsieur tourné, monsieur, mon plus gros poste, l'autre bois, qui m'a pas cité, pour mon pas connaître. Ok? Et monsieur, moi, je dis à monsieur, dit comme ça que c'est un haïtien qui, États-Unis, qui relait, qui dit comme ça que Ralph a vendu drogue. Ok? Il dit Ralph a vendu drogue, et puis Ralph a lavé cob, qui est illégal. L'autre bois, et puis faux cob. Ok? Et puis, monsieur m'a adresse Ralph, il dit, bah, qu'on est si haïtien qu'on a adresse Ralph vrai. Monsieur Jonathan Ralph adresse Ralph, monsieur Ba adresse Ralph. Vous comprenez? Abonne Ralph, et puis, n'est-ce pas Ralph? L'autre bois. Bon, me fait nous attendre pour ne pas passer si bluff, ma baille. Allez. Sí, buena. Jefe, ¿cómo estás? ¿Eh? Todo bien, Jay, mi hermano. Cuéntame. Mira, jefe, ¿qué está pasando con el haitiano allá en México? Me llamaron de Estados Unidos para decirme que la persona está metiendo dinero falso y vendiendo droga allá en México y estafando gente. ¿En serio? Sí, señor, ya usted sabe, para que esté atento. Pero, ¿tú tienes el número de la persona que te ha llamado? Claro, yo tengo el número y el nombre también de la persona. Pásame el número, por favor. Un segundito, déjame buscarlo. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Diablo. ¿Dónde? Ahí, c'est un moutou. Comme Bengali bien, moi, côté, m's'a bail, numéro de téléphone, là. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el call? Dímelo el número. No, yo te... Está descargado, mira, captura. Dale, voilà. Míralo ahí. Mira. ¿Cuál es el número, jefe? Pero está bien, óyelo. El número es 1829. ¿Ok? 829? 570 6459. ¿Dónde? Se llama Jerome Kelly. Es esa persona que ha llamado, que ha llamado a ustedes para decir que esa persona está vendiendo droga allá en México y dinero falso. Esa misma persona. Está bien, jefe. Está bien, jefe. Muchísimas gracias, oíste. ¿Dónde fue? No, jefe, gracias. Mais bon, non, monsieur. Monsieur, il est Joseph. Comment ça, monsieur dit là? Jérôme Kenley. Attendez, monsieur, m'a pas parlé. Vous comprenez, femme?